balik ke Terara, mari Terara di sini Abiyah dah. Oh, Abiyah. Abiyah. Roti sirah. Roti sirah. Ui. Sirah seputih ya? Murah lah sirah seputih. Kita goreng panas-panas. Goreng panas-panas ya? Goreng panas-panas. Okey, puas-puas panas-panas. Satu tepeng, RM1. Satu hari 50 butuh. 50 bungkus hari? 50 butuh. Buka apa sama apa? Buka 4 tang. Bila kita telur, kita masuknya sudah makan Okey. Okey. Yang kita panggil belengah tu macam mana? Oh, belengah ni gini ya? Oi. Manis-manis ya? Manis pun tak manis sangat. Oh, balance lah. Balance. Okey. Sekarang ni manis orang tak suka. Yalah, dia bukan manis letting lah. Bukan. Resipi sendiri Resipi sendiri. Okey. Mantap.